Ia. Ka penga kia po la ai la. Pai tauina le tatu. Ta upu nei afiafi ma nga fa lo. No. Ia. Tai mo le abanoa. Ia le o le pai tauina nei o le fionga pa ia le tua i le fiafi. O le nei o uso pele. Ia tai tasi le tangata ma whaata alise o na whaanongolongo. Ia whaangese o na tautalatu. Ia whaangese o na ita. Awa e le tupu le amio tonu mai le atua. I le ita o tangata. O le fo'i ia la fo'a iai mea ele uma ma le leanga e silisili. Ia talia ma le wha mawalalo le upu o te tōina. O lea e mawhai ai o na wha o laina o utawanganga. A ia whai o tau mai ana i le upu. Ai awale na o na wha longo iai. O wha se ina ai o tau e o tau. Wa ai se tasi e wha longo i le upu ai le ana iai. E tusa ia ma le tangata wa ba ai i le wha ata i ona lava mata. Na wha nau mai ia. A wa ba ai o ia te ia. O na alu ese lea. Wa ngalo loa le winga o na mata. A o le matua mata i le tula fono. O le sa tonga. Wa ato atoa o na le lei. Ma ua tu mau iai o ia. E le se wha longo ma le wha ngalo le nā tangata. A o le ana i le ngaluenga. E manuia o ia i lona lava ana. Ai se tasi o ia te outou e mana tuifo o ia o le tangata mi o tua. Ai le ta ofi ila na upu. Ai wha seina e ia lona lava loto. Ua lea o ngala na mi o tua. O le nei lava lea mi o tua e le lei ma le wha maoni i luma o le tua o le tamalea. Ina ia tau asi atu i e matu oti ma whawhine uoti a lātou tane i o lātou ti ngā. Ia leo fo'i o ia te ia. Ina nei pisia mai o ia i le lalolangi. Malo, no sunga toina. Mo le whaitawina fo le fionga tuane ni a fiafi. Ia au te manatu e pasta. Ka mai e oe ka kua fiafi. Ka ko 5 mea whaso solo ala ia ka pasia e ka ngā. Pore a sa ore mene ka uvadi mea ko po i suhi van wofiku. Pore a fe au de ka muri mai e Jakob. Ia, pasta se pe mwhainga i ka ko amakani e fiafi. Ia, alo whaftai lau sunga le whatunu mo le awanoa. Ia, o le mele tau tātou vaai i o mea o upu malolosi lawangai ngā o le whaalongo ma le ana. Ilo fwoi le tulafono le peona le whime whea ngā tātou mua lava vaai ia veapi. Look for verbs. Firstly, look for verbs. But the very first verb ngai kahu e lau vaai o e whaisi se ai o whaliliunga i pela upunga i le tuspa ia sa mua whai mai o le nei. Le upunga i le whaliliuina i le NIV whai mai take note of this. Ale ala kuspa ia toina. So then. Ia, onga le peon whatu o whemai o le nei, but it's actual a verb. Meanga la whemai elena vi whemai, take note of this. A whemai le elena ASP, mai, this you know. Ngā o whaitaula ile commentary alis kama loa ngā. He was so confident in saying, this is a command. But it's not a command. It's a statement. Kusala whemai ia James. You know. O le upunga o you knowing e sao mai le upu whelen kako kalango Feliciaso o le oida means knowing or to know. Au longa declension la po fo linga I o le upu iste means you know it's in perfect tense. Something's in perfect tense, something o se mea ngā kupule I le tuanai, a lai whaau pe lava ona tupu ona afianga e o ma le temi nei. O ngala pea whasa mua la kamai o se mea whapea, whamakara James, ngā kou kei loa le leia, kusa mai, o usoi, ua umano o tau loa po whapea, ngā kou kei loa le leia ea,
saulola ia ma whakongunga la lea mai ia taitasi tangata ma whātālise. Fōlinga mai lawe mai ia James. Wa umang ko loa mea ia. Wa umang to loa e kau o ngā whātālise le, Faalogo, whaangese tautala, whaangese o na ita. Lea la, o lesi mea piksili fo o ngā māneia I pe o ngā tātou mātauina o le whaonga so o e Paul o e Iakopo o le address I lau Cristiano mai o usoi. I la leua iei ma le mea whaupopo. O le mea whaupopo ngai o le upunga akapetoi, it's an adjective, e whamakala ko e ngā uso iei uso, o ako e ngā uso pele. O uso pele, o uso e o laia lo whaina. So la whakala a Iakopo. O tau ele ngata o uso. Tanga e uso ele pele. Ele ngata o uso. Ia o uso I pele. Ia tea. Lea la whai atu ai so o lava. When you address someone or when you introduce mea whapenga, everything that comes after that reflect that. O mea umalawe talanoa mai ai. Pelo whakongunga I o sau. Newe mai. Ia te tasi tangata mwhātālise o na Faalogo. O whakongunga ngā, malapata inga ngā, mapolo inga ngā, e ali mai ai le ku ai ngā mawhauwhaula I a Iakopo about these people is talking to. A peles kanga ia oi, you're not gonna harm them. E kere whese mea ele anga e la tō. Ngā o mea ele lei ai, o mea la nge ele lei ai. O lea, ia whātālise o na Faalogo. Ia whaangese o na tautala atu. Ia whaangese o na ita. Aile I le mea le fōlinga mai, that's the principle le kam whai ia kamaloa le e whai, I whai upunga sifulma le iwa. Aku sisi whainga whai mai ia leo pēle, this is how we're gonna do it. Ko e ngā whainga le whai I le loku. Ko e ngā ola le kaunga ko ola wai fōlinga mai. E kaka whika I le loku. Ka melo la I le o James. This is how we're gonna roll. This is how we're gonna do it. Pastor, se koe whai e kua le mea le e dress ai. My dearest brothers, o le upunga le ia po uso pele. E iei se mea whainga whamakala I kakai kukongo se whala popoko. De pela lo fai Iakopo uso pele. Ia o ke do a mixture of people e se me vai ka ke do ai le ka ka e wife I le kala. Iakopo. I think wa ko pe o le kana ngoi Iakopo lau kilo nga. Yes. E do po inga u fasaio po inga wa o ai na de that's a good question now. You know, let's say kula fongola ka ko hermeneutics. Gonna let the passage determine let the scripture interpret the scripture. If you look at verse 18, the preceding one, verse le lunga, olona finangalo na whana wai I tātou I le upumoni. That's the answer. I le fsili ia. Ia pastor, o ele kalangoa ia James. Kalangoa I kangaka ua whana wina I le upumoni. Ina ia whai I tātou ma whaapolopolo o ana lava mea na whai. So James is talking to Christians, believing Christians. I mankuale amatanga lava le kalangoa I matresi I tu ainga se fulu male lua. Ia kakolovoila. Not every Jew was Christian. We're Christians. E leo kanga ka uma ka o tangata le tua na avea ma Cristiano e o mai lava ke mingi. E kele kanga ka eleni Cristiano lo kanga ka Cristiano. Yeah, that's another totally the other subject il val aula vai le tu on tangata aku sama sile pasta o kanga I address I le fai mai Iakopo o uso pele e fatau I tangata lea ua uma o nga whana wina ile upumoni o le simea ma ngai ngā o le fina ngalo fai mai in the exercise of his will. Yeah, we talk about these things many times about the soteriology, position of kako. Our salvation is all God's will. We were dead, we were hopeless, we were lost, we were not existed spiritually. In the exercise of his will, he brought us forth. How? By the word of truth. O lona finangalo whana wa I tātou, whawheng whana wina I tātou.
i le upumoni. Nonga oinga, e le eise whana wina e au noa ma le upumoni. Me la wanga le whea koe i lau kala masaloki ngā kari kala sia. Without the teaching and the preaching of the Word of God, there's no church. The church may be feel, masalo, e mwhai unga tumu se wharisai ka ngaka. Ai le eise la unga ino le upumoni. That's not a church, and that will be a sick or even dead church. Why? O po se loko fu e tumu tangata e le I whaolainga. Aisea, langa fu ngale upu lava e whaolaina ai. So koe langa mea ia ongo le siria al whaatonu le Talanoa le Uso. O lona whina ngalon whana o e tātou le upumoni, ma le whaamoe moe la lea ina ia whai tātou ma whaapulupolo. O ana lava mea na whai. Ia, o ka ankala ngā le address e James I. O pe e o le ngā hua I e whamako pe o le aluru ka kokus. O le o e sawhai mai ia kokus. Dear brothers. O so e ka warang whamako lau whangonongo whona. O dear brothers. Wai dear brothers e ke o ka kowo lo dear brothers. Ia loa fo I le kula. Yes. Ma hafsi le paso koe man koe maremo. Because, you know, sometimes, o le si kerisiano, e ke fia e whai kala maika mwhatustusa pe whai fili I lesi kerisiano. Ai whawo marka malo musalemi, marfa finga hindu. You should love another Christian even more. Isaiah, because they are your brothers. Ele I whangau loka mamaro ki ngā ana whana wina I le whina ngalo le tua I ala I le upumoni. Le ala whamero, James. O uso pele. My dear brothers. And it's so indicative, so directive. Ho uso pele. Uso James. He's calling there, or his brothers, beloved brothers. Saulo lai mawhatonunga na. Or kulanga ngā le whai upu se furu iwa. Le ngata whaila le ngā ole whakongunga wa mai ia taitasil tangata ole whaperitania ngai ai ole let mai, but everyone must be quick to hear. Let everyone must be quick to hear. It's imperative and it's indicative, and it's in present intense, means ole mea e au nga whaawau nga whai Christian. Awole vavere whaalongo ngei ai kuai kai au. Awole vavere whaalongo pe ai fi whaalongo ai le fi whaalongo au. No, it's a whakongunga e au o nausta ia. Ole an whakongunga ia te itasil tangata ma whaatalisi. And we look at the collectivity of the imperative again. Whamai ia te itasil tangata, no exception. Whaakalisir whaalongo ko inga, whakalisir whaalongo o lomakua, whakalisir whaalongo o kamakika. Everyone. Ole ele me konga whai, ia whaatalisir le whaalongo. Awal whakalisir ngā ko inga ai whaamai whaalongo o lomakua. Kong whakalisir whaalongo ko inga, mare lomu. Everyone, it's everyone. Ma ia te itasita. So le kaua ke le whaalongo. Yes. Kaua whaalongo. Wai, le whaalongo. Ia, e sau hore kala e mako ale munguia. Ai makua pu e leile a angole mele kala ngō mai ai. Inga ia whaalongo le. Yes. O ngā sau leo le kala ngō mai. Ua whaangise ngese le kala ngō mai. Nanga le ele whawhika uri le I. Al whawhika uri ngai ngā ole ika. Apa pela le leile pu e. Le leile kala e sau. Le ai lo se ika. Whaangise e ika. Ele whapela le ika. Ele whapela le ika. Aile ang salai. Yang ngese. Whaangise ngese. Whaangise ngese le ita. Watu ngalunga ia ole apostolo. O nātu ngalunga ia I le au keusiano po ila tobu ufana wina ele atua. O believers. Ina ia awala wana I mata uleanga ina le suafo Yesu Keriso. Everyday life. I aso uma o leolanga. Ia avea o se mea ulele o se mea fia tangata e manatua. Taimi uma. Nanga ile pea ngana sa unua pasta. Ele mwhainga e whaalongo ngei ai o kai au ua malolo loka mabo whau wale mwhainga whaalongo.
a bon me o le tunga lunga na o le apostolo le e ahu e Talanoa mai ia o mea ia langa o le lunga o le laulau foi le mele piko lunga o mea nge e malepe ke le o le ola Kirisiano tangata mfala pupokonga o mea ia mo le mabe o kaukala mabe o kaukala ai le fuafua fa le ma le Faalogo e pu ele mea po le kongo an mea na sau inga sau o le kala e fikau i le Nonga lalo sa muangas se i umarkala Yes. wa se umanga e Faalogo le wa umarkala le mai kwa fainga e kaukala yo le nga fa ngi se sau i por mede ye ko nga mede ngi afa merkala o oswa yes nonga la kamanga de kuporika kongo. ala yo so ele o le mede le umarkala le fa mede dope umarkala so nga kupe mai ya le la oswa penga me va pe That's basic application. Yes. It's a common ile olang faiso me pena. We look at the context here. For linga mai e ia ka whapenga le I le lotu. Mangkole tu si ia James. O manga onga James ia saungia ka ia mot of the fonga. Yeah. And while they're in the midst of kofonga ia saunia la tu ia mafai una talia tu of the fonga. No inga la le me James. Ele work le me lea o le vavenga nga e kaukala lo inga the thing is you have to not too quick to speak because too much talking and too less listening will cause the problem. Should be fa ke le Faalogo ai fa le mu mai le fa la ki mai le kaukala ia nga le ai fola se avangoa I kai yes ai ka foi ai ka ko nga ai ka nga le ele erupt ele ka e ngso vangua I ka control I ka le e au nga le me fai so pe fa pe ngale le mele le sau o fatto nunga le ke fai akwai fe mai kala a James o le nei o le kango o fasa mo va pe o to lo le nei mea mai le James ia nga uso pele ia o me mo ia fata alise ona Faalogo o fata alise nga objectives nga fa makala ko nga Faalogo o fanga sengese availe e lua fanga sengese kasi fa karise o me fa karise o Faalogo fanga sengese ale leila la Faalogo pe on sa ngoto ina mo pe fa karise o Faalogo o me kupu e fanga sengese ona tautala ia ma le ai fusiava ngo e ke ka pe fanga sengese nga o nga eita o le ora la vanga le ka vai o le ora la vanga e kaunga iai. So that's the principle. I la uva ai koe I. A le mafua anga ala nkupu menga. Ia ngafe mkara fai pulus fu. O le mea ala nga mo o mia o e le au pele ona fa taalisel Faalogo fa ngisel kaukala maleika. Fa evle maki le kilo lupu mai awa. Ele tupula mi tonu mai le tu ele tatanga. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Le ai maska ko mea le inga fai leika. O le mako ue le slang fa aulonga kau samatau olto pea. Al mastanga nga fai lo angkunga kupun mea. O mako ai ula raka. Nela koe ngā mea. O le ai amase mea sa o amalele e fai I leika. Po le koe ngā attitude fo ngā le kea. O le awa mai awa e le tupu le ami o tonu. I leita Ie, mai le atua I leita o tangata. E lo se ika se askamela le I o le ita o tangata. O ingala aika kako. Ni miska ko mea tangi ai le. Ami o tonu le atua e fai. Yeah. That's nothing. When you preach, make sure you might have the tone and seeing the emotion and like that, not out of anger. When you have that,
Ana mangifa mai ele ami tono le tua. When you share, when you do things, especially in the church, inga me penga le mus file mo mo. Ele ala skonga ka ngale ke fiu ke fai mai ke oika. But it's written all over your face. Fai mai ele ika a kasiara wa sul. Mo kai fia ka ngoli mai a oi a. Wala ka mai fori. Yes. Ya a la fai mai ele sa mi tono le tua. E maua mai ai. Maka kia le karkana ngua me fora paskolo le ai le whainga fora nga ia kusi male. Ya le karkana ngua me kaure ngosa. Ya le wo mai I makwa I le whakangara paskolo le me kawika. Wa le ika longa e a whainga le karisi. Ya whape loko ika maka kore karisi. Ya longa le sekas. E umai fonga kaua me whai. Wa e loko ika kaka. Ala le me ala kupur nga mea. A me ala kupur loko ika. Ia. Le whalongo. O ska I le whakonga ngai runga. O le whalongo. Ua vaver kaukala. Ia. I whaangi ngese ona tautala. Kaukala mal mafau. Kaukala mal mafau. Te kaukala ma te aba. O suskanga e kele kaukala. Ele kiki whalongo. Ia. Kele whalongo. Ele kiki kaukala. Leo ngala kaukala. Suskanga e kele ankala. A whawhengo fia. Saka e kele ankala. Kala le au ngare whawhengo. Kakanga lai le whalongo. Pea ki kira pea whatu. Kapula al me lea. It's like the principle me lea. And then James bring the reason in verse 20. Ol mafu anga verse 20. And then Saulo la eva upulua kasi. That's the way, the method if I. So how are we going to accomplish that? Saulo upulua kasi mai. Ole fo ia la fo. So how are we going to do that? Lea mai. Put aside all filthiness and all that remains of wickedness. Ia la fo ole awala la fai ma accomplish le menga. Nga ka ole fai pulua tasi. Ia. Se ka koi fo e kori kare ko karoinga. Fa fela ko nga kakapunga le fa me se ngar kamala mai kaika. Ika. Ola la ko nga me. E inka ka fa penga mai kaika mai ai li pe fu ele si ko ko. Ia wai runga lea ngai ko nga penga mai kaika lea ngai ko se karisi. Wa ngai kaika. Wo ka fa pe o nga kula ika. Yeah, okay, yo don't know isi nga kula iko. Me nga la fei mai ia Paulo sui change by the renewal of your mind. Okay. Me nga la fei mai we were given a new heart. Yeah. Longo inga we have a new nature. We still live in this tent. It come every now and then, but usui ka ko nga kula. Yeah. Ko ruled by le tangata tuainga ia. Ko e mea ka fie. Because really o le mea lea alanga anga eka ua manua lo echo ua Bruce po ua mangua lo Nā whasa mōre. Lo pride for lea. Lo loto for lea. You're the man. So when someone challenge that, I feel like ke leo kala, I like kikira whalongo because you think you got a better idea than someone else. That's why you talk too much because you think you have it all. You own the show. So when e kuka ia lo la le mea ngā. Ikaro. What menga alanga ika, if someone challenge your righteousness or your echo, or you're the man, you can't bow down to anyone's idea. Yang ala alanga ika. But if you think kusara oi mariska, maola never may be humble. Oh my elengi fita winga. Oi langonga sa kala mapeng fela sa. Ele misa se loku e wharongo a Yesu. That's the thing. And how we refer me whaata alise ona Faalogo. Faalogo la ile upu means listen to Jesus. So when you do this, when you follow this order, sa lo la ior kalanga. Ele fe vai ai, ele ftaui, ele fukiulu,
le whakuskusali ma o kangaka e whaalongo. E le ngo fia ka ia la o winga ngai le upu ma o winga ia o ka po inga ka ba ko e le fus a ka la ngo fo ko ngo for sa li sanga me mo i o mela le mo ma le wa nga mo so lima ka ke ka pule amen. Principle, the reason, and then the method, like how you do that. Nā whai upu e luas fu maltasi whai mai. O lea fo ia lafua i ei mea ele lea uma ma le leanga e silisili. Ia talia ma le wha maulalo le upu o tutoina o lea e mawhai ei o na wha aolaina o tau. That's the solution i le meanga. O lea lafua i uma mea ele lea. Awa le upunga put aside, it's more, it brings the idea, pero lo kakaralo of a kongi. That's the kind of o winga le fem. Kusara fem a penga ofu oe I me ele uma maleleanga sisi. A penga ofu o fa mo lunga malele fa maongi male lo koleanga me penga la fem mai take that ofu away. Awa esele le filthiness nga. Male amioleanga nga mai ia talia ma le whaamaulalo le upu o tutoina. That is very important le lainga nga mai ia talia ma le whaamaulalo le upu ua tutoina. La me ua kango ia James ku ele adverb nga I luma nga o le whaamaulalo. Langa fu I se paungar ko nga kalia kalia le upu le tu. So skanga ka whaamaulunga, you can't listen. You cannot accept e ke le receiving ia le upu ale atua. Se vanga ngā lava ua maulalo lo lutu. Mea rawa mai ia talia ma le whaamaulalo le upu ua tutoina. Ia ngā kupulora ia o isi mea. Mea o lea e mawhai ai o na whaolaina o tō wanganga. Nā ke le whasa mua ngā tutoina. O le upu e tutoina. O isi translations o le upu le whaonga o le established. O isi ko isi whai upu o isi translation o le upu implanted. Implanted. Ingrown. Inborn. And it's like Larry Few, it's a root for ngane. Yes. It's a rooted for ngane ona e me ngā whakoe o le kāua le upu le tutoina kusa o le e mawa pea kusisku e pea yes e whanga inga e le tusitala le nga le alisi whai upu leo kakoi e lusful man lua lua o tō mai ana i awole na ona whaalongo iai whaase inai o tō ia koe fuifura I le whaalongo but prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. So straightforward. O le mafuanga le kauenga nga whaalongo tātou mawhai. Awa a whaalongo a le whaia. Melola ia. Ua whaasese tātou. Longo winga e tā ua le whaalongo fui lea whaalongo ia iloa. Pela if we take those words there mai ia whaalongo ma le loto mawalalo. O ngā mawhaila ia le tātou ona ana. Mawhaila e tātou ona whai. O le whasa amore I o le ana. Al whaparangi le iei o le dua. Lo inga fōlinga mai o le ana. O le whai. Yes. E kusai ma wha Britania ma ngā kusikuspai. A whai o tō mai e whai le upu. Mai e usi tai le upu. Ai awale na o le whaalongo iai. O whaasese ina ai o tō e o tō. Nongo inga a whaape e whaalongo ai le whaia. We fool ourselves. Yes. Langa whaalongo e tstauna whai. Al whai upulua tolo mai. A wā ai se tasi e whaalongolongo I le upu ai le ana iai. E tusa ia
ma le tangata ua vaava'ai le fa'ata iona lava mata na whanau mai ia. Awa ua vaava'ai o ia te ia ona alu ese lea ua ngalo loa le winga o na mata. Tāua le vaenga leo le. O le whaase ina o tātou wā ia i le whaalongo mawhai. Alas, o le sile papi kauri kele lea le kupu i le kaimini. E ko kongu o kalesia me penga. Wanga ngā kua ka ia. Ngā kua o le mele kuanga le inga le whaalongo. Yes, paki. Hallelujah, praise the Lord. Kula po e ku wale loko fuso kwa wala ka yo ko nga me ba la kon benga falungo ele ana ye pe pasia ko se ka ba le mo kipika ika ka ba ko bo mo ngili mai ko nga me ba penga e ba venga o solo me mo la wala ele ba pe melanga le fe mai chemsi va ai il fa aka ngala lu se kwa ngalo fori but ole upu pixinga mali ke nga ole immediately he has immediately forgotten what kind of person he was. The Bible is likened to the mirror. Longo inga o vai mo ese mo ka ki kilo sur fa ka mo ka ele se asa vai fa kaka kiki o so fa akai mo mosi le chrome wild chrome le se me sili ava ke le va ai se pa o se somo po ja na mo la kiki o fa akai me same thing with us Christians with the word of God. Le mawale mosi nga ma le felesi nga ma le nga lai kiki o fa akai me ale mele fe me James mo me ole va ai ngala lu se kwa ngalo lo nga it speaks of the word man ka Faalogo ngalo lo ka ko ole ala nga ka unga ka kile faia ele se ana la nga lo ngalo. That's true. Ole me nga uma ku ka kilo ma ka o ye isi kai mi nga uma ngala ngole upul por sa o mai ku loku ya ko nga me pa penga. O so mai alfa fika uri ngole awala le lolon me pa es kamaro ferankala le si kemi le history ka fa so piccolo langi pico sili onga kele so se ma awala le availability le upole tu ngai o le kio or California iPad computer you can hear you can read you can watch awale ai se kemi pico sili onga neglect e ke siango le upole tu pe yosuni o kele awala available ai o kele fo le amanga ia malele o tanga o so la paua me available le upole li na la pipa but people know the word of God. They claim it, they learn it, they memorize it. O so ngi fia ngi fai upo e loa you ask iska ka fonga ke sianga alu le so sa loku asu sa mo okay ka umangi ka loko mangi verse ya longa Moses full pe lo se full ngi verse alawa ya ile kuspa ia everywhere. O so la se longa ke kango i la kusi fako e pa kuspa ya so ngi it's on your phone. It's in this books, it's in this thing, it's everywhere. Afa peole esa kuspa ia anga computer, you go on Google, you see the Bible there. Everywhere. Yeah, awa alu ngai lalo le loa male ana ka le upole tu. Oi, se ko fai ka mane menga le fa sa mo I o le. Fai upo fi. Fai upo nga le vai fa. Luafa. Luakolu, luafa. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in the mirror. It's like a man nga I de fe me yo tangata. Awa ai se tasi e wharongongo i le upu ai le ana iai e tusa ia mal tangata ua vava ai. I le fa ata palangi iona nga fa lava me yo mata. le men. Yeah.
Ra mo se me yu ana fo me was site dai sa ora parang ora man na vi se ira parang. Nice question. Ia anga foi fa fingi. Anga pe kusi mai le kusi aya ko po nga vi fe ora man. Ale fo ki lo ku I ora tangata le ua va. E se ma fo anga pe yo I le Fai upulo kolu. If anyone Waringa fa pe yo wa mengi ka malo I sia sa makara ko mo ka mai mo kiok mo kenya ma pe fiala ko kiok pe se winga nga lo ka ki lo inga o ka fa parang ia me o ka fa ka uri ku para ia kai do ia a me nga lo ke fi dei Ile upunga the man he's like a man exactly yo ko po mai o man because ol upunga inga ile nganga kusel kuspa ia ol upu le sa ol upu le ngole Andrew upunga Andrew so anar means man ol kemi kuspa ia when they say man bevela upu le getting 5 mile le fasa le NIV brothers and sisters ale upu ala le nganga kuspa ia ngale adalfo ia means brothers. So when you say brothers, not necessarily just male sibling. It's talking about male and female. When it say he is like a man. So ele aplica pola al mereka kalngol kiminga I kusa le fe mai fa pei o le tamaloa nga va ai le fa aka now I can just see what Pastor was saying. It's America vile roma fam. Se au kamalo ele fa fingi. Yeah. Now I think because of this, I think a lawyer James o kamalo le fo o ma o ke le lo pasa o kwa o kamalo ele manga ke le meanga a pe fa fingi lo farfaka. I think that's why wang fa peng it's like a woman. Ngoinga would be the opposite. Ele se me se mai. He is like a man who looks at his natural because the word here is Andrew. It's Andrew, it means man. Kama loa. Pe ala mo ke siango ele fa alongo. Pe kama loa funga ele manga kumafa ile fa aka. Longo inga kai pe merke siango ele mana tumafa ile fionga pa ia ale tua pela le la fa ku sei mo kamalo ngan va ai fa aka ngala lu se ko ile ngalo ako me nga va ai so I think ole menga le ngafsi ole winga ngafsi dia afisi a man not a woman yes Yes, mai awa ai sta se whaalongolongo I le upu aile ana iai e tusa ia mal tangata sa kang va pe tusa nga ia mal tane ua va ai because the word there is ole Andrelek fair koi e tusa o ia mal tama lua ua va ai fa ata ilona la mata o nganga nga kusiet kuspa ia le creek o levi fe o le man yes it's not a kanga okay kaliunga mai o skemi fa il kuspa ia fa liu o husband ele upula valia o le provela entrance o le diwa ya ko por finga me o kamaro it's the man yes it gotta be a man ale la foko lo le winga me sile o ngor fingi e lo fa aka al kamalo ele lo fa ke le fa aka ve ke me anin kara bo wat ole matua mata I le tula fon ke ele fisco ku ga ai du mor ki wa maro ya ase do pelu va nga wo ka ko ko ya luongo pe wo mai do lima ka pu do lima pule a pues ave me o mai o te ma nga ko ki fo de do lima do lima ole matua mata contrast yes contrast nga mai a ole matua mata le tula fono ole sa o tonga o ato to na le ma o tu mau ia o ia ele se fa longo male fa lango le natanga fa ngalo le natanga
A ole ana i le galuega e manuia o ia i lona lava ana. But one who looks intently at the perfect law, O le upu the ane law atu. of liberty, and aparts, ole mea lava la kalango James i pea whawhaingo whia lava siwhai upuekas. O le solution o le whawhika arunga uko, o le fionga pa ia le tu, o le whaalongo i loa mawhai. Yes. That's the only way e prepare ai masaunia ai outou mō tofutofonga. Whakaika inga ala awha peo whawai vai kākou, a kau ke lo le upo le tua, le upo le tua whikau kākou. Whai mai, i outou whaamalu losi, i le upo le whai mai, i Yesu o te iai pia lava ma outou se ia, o i le unga. So, when we know that, e whamarusia i tātou, mai wala ia lea, na te le tu la for ina, he'll never leave us nor forsake us. So, that's the word. And when we know that, e whamarusia i tātou. Well, mera maa James, i lo ko le upu, ia e mau wailo tō whaamalosi au i tofutofonga, o lo whianga i ma outou. I peila, i kilo i whinga i le Ioane valu koru kasi ma koru rua. Ange valu koru kasi. Nā ia menga pe kukusa le i maremere karango mere rua di mare. Ioane valu koru kasi ma koru rua. Koru kasi ma koru rua. Mai ona whetalai atu leo Yesu i a iutaia e ua taritonu ia te ia a whai tutitu maupea ila amata upu o uso o moni o tau e lofo i o tau le mea moni e tu usa o loto fo i o tau e upu moni. Exactly. Mani mea o lo tatu i te miri whai upuru sun ma lima. Ia, Yes. Kusa i kua kon ka upure ka kon ngar pogi. Pe o le karangoa ma le upure ri. Yes. E mo ia i mea ia a pe o le fasi sini ngor mene kua le mene ka karangoa. O le usika i le upu. Au ska i le upu e whaatirenge se on kaukala e le eise ita au sta i le upu e na mea kaukala ova e le whaafia mi o tonu. Kusa me whai purua ongo lele o koe kako e le religious. But if anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man's religion is worthless. Le whakoe oso mai i le kaukala i le tangi i. O le whaalongo lava, o le inga la, o le kele o le whaalongo, o le la ikiki fuenga, o le mawhaifunga nga control, o le laulo whaiva. Pe o kalavunga o le empty kaonga le o kele. Longo fia lava pakeke pa o kele. La empty, al pakeke le pa o kele. La kumu, which is really true. Lo inga alanga nga pa o ma uncontrol le laulo whaiva o le skaka. Langa fo i la ngau i le lo i le lo fai oso kwarkala fai ngo fianga fai na fai le is a consideration pe hurtel kaka pe a wala maka kuspa do to others what you want others to do to you dia ngalo akornga me oso kwa o lo mai kai ia fai sio kala a lo fia fai kala is so those are the things they have to ai se tasi o ia te outou e manatu ifo o ia o le tangata mi o tua ai le tā ofi lana upu ai whaasese ina e ia lona lava loto o lea o ngala na mi o tua o le mea ka uanga i ngā o le what determined the outcome here o lau regard o lau relationship mo le upu tā ofi tā ofi pe o le pesero whangua ai mai aso ngai tā ofi au i raele o le upu tā ofi lana upu lau pele tā ofi lana upu tangata mi o tua ai le tā ofi lana upu
Longo inga afia tua, afia mio tua, pe afia mio tonu. Kau fi. O fa se inga o ia. Yes. Pe a fa pe a kupunenga pe a le ta o fi o ila na upu. La le inga karau Marcus pa you know his word and keep it in our hearts. Live his word. Know and live. Know and do. Listen and do. Pe o kako kala le nei tai au. Ne afi. Ia, whamahongi a le fi au fu I mun so o fu I hai kene fu yo la uma fu. Me fu ngale a le upu e le feng fese lo. Ia ve kele o mei ko kong I a lai fu uma le upu. E fu uma me o lo Faalogo o lo wa I e mam na le upu. Le fu ka ko uma I lano le lua ungo ma lua fiku. The same principle. Kana ngoma ia o le upu. Lua fitu a pasta pe on tau. O le nei lava la mi o tua e le lei ma le whaamaoni I luma o le atua le tama. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this. O le kapua inga sa o lava lea o le visit orphans and widows in their distress. And to keep oneself unstained by the world. Ia o ngai pisia ia stasi I le langi. Ava whenga mea, word. Yes. E le mwheng tupse alofa skanga e le loale. E le alofa o le tua. Pe kanga we love for he first loved us. Ina ia tau a sia tu I e ma tua oti ma whine uoti a lātou tane I o lātou tinga I e leo fo'i o ia ia te ia ina ne ipisia mai o ia I le lang. Amen. Yeah. Whahai ulava I le popo le ngare Yes. ina ne ipisia mai o ia I le lang. O ngana e tres dear brothers. Ka akore upu. Ai mo I kupisi ala. E se le si vai kem karo e ngenga ma mawhai lava tatou talanoa ma la unga e whai le mea lea. We are not the same as the world. We are different from the world. Wai le whai upule o mga onga James Lay ia awanga I pisia o tau I le laulangi. What that tells us, we are different. Ese tatou ese laulangi. Anga pe kusaka ko se mangoe e se sikala e nga e va pe inga ia makua I ko pisia I laulangi. Ave me ina ne ia no awanga ngai pisia o le upunga ia o le unstained. Keep oneself unstained by the world. We are unstained. Keep it that way. O le mama tatou malaulangi kausia I le manga ia o ngai pisia I le laulangi. I tu manga mawhainga a laulangi. Ia, o le whai unganga o le mata upu mua. Ia, leo kako kingi na I whai unga ka upu mua. Maro. Maro lava le whamaris, maro fu ini. Wa salo por vas foula ka ko wo fa wo pele ka upu le pia kopo pe mo vas fo ya isi si me ko fia fa so I de vanga le ta mo mo toina Uma ka como kau. Ai alpa lo ko ila su. pasta isi me to Yo na taimon mata ngofi pe o le faultalanga nga le faultala o le afu Faalogo mafai ia ko se Faalogo fai ma Ola Ai ia nga ia o la fautala I la le fai ngole na lo ia fai ngofi a fenkanga fai so ni mai le tua ne fiafi se mana fionga stai lo lama atu le nga ngor faftai I la sunga tai ma upele lau anga le tua ma foi pele poto mare ata mai wale ngadu e no finga ngalo le faso ina bye na ia mar ina ia o toina ia mo pe manatu de lei tu la lo pe faso ia o male anga en foi toina le ta ia mo le anga I mo ta tonga ruenga
Ia mo le tula ngalo faftai ne fiafi ta penga marsau. Ia le ho tau no man ia fa mo foi o tato por kalame. Ia le nei temi o te talitonu. Ia o le fai unga ngalo Talanoa le Uso le nei fiafi. Ia fa manuia le atua i lo loto. Suafo Yesu. Amen. No.